Abusia for tulip ababonten ababe confirming no bi ama je se ensem wabro so no abusia ano den o se waje Abɔso yes waje revenue Owusu Bempah de na Abɔso na je se waje afri mama Ng3g3 nsem na ensem a tulip abusia woke Canada na yes ano den na ni na no e reply or the ebema mama Ng3g3 after se mama Ng3g3 ebe show eye ne marriage certificate as evidence no na abusia yebebo ransom no yes yebebo ram but mesro so be me on subscribe button no me abel na e won chen like video no so na bibia enye kama pa abusia ensem yi de just say ensem a Tulip abegeka no ano den o say ono de je say yawe ne ba ko na je say yapam no kra ne de ne yesin say obekọ say yenwe na je say yapam na je say Tulip bibi ensem ani e wo ho na je say ochima mama Ng3g3 je say okodu Ghana no na je say o hwea say Owusu Bempah ebeba eye hotel na oda na se de bekoso no anya akoso nanso Owusu Bempah emfi no wanko na se Tulip chirema se ne waje Owusu Bempah Abɔso ntokwa omoko Owusu Bempah ne de enya de obetwe e de ama mama Ng3g3 kra ono a ne ye ma ye pa mama Ng3g3 waje atum ama se nani age wo so boyi mama Ng3g3 akonya afi eye no to ase ana wono akwakohye ho na se mama Ng3g3 said no ni Owusu Bempah esitie no ono Tulip no se no ono ana age sa eye position no ed afa na pama ya pama mu ni na achi no ono de still na oda so e wo access e wo papa ne nchen a se otumi ne papa ne kasa one on one a se eye Tulip nsem abebro so no abusua ano odem eye document a eye Tulip echem se eye mama Ng3g3 akwakowia no abusua anu dem pa Tulip e de ho nsensem asaba beto social media no so yembo ransem a Tulip e be kan ye e de fa one eye mama Ng3g3 bi for mu bifi afa Owusu Bempah na afi ye ba ya to aso Ng3g3 mesi afi wo wo beto wo kan djuma me di bedu sisi anamaba mesi until say you be the next level no Ng3g3 I want you to see your Range Rover your friend is a key. I want you to be in a mobile car, a car that is in motion. Me pese mi hu car wo de nam a airco ewo UK. Ananti ne nkwanche gina no ye me ni wa wie no. Car na wutina mu ye video no. I want to see it again. Ng3g3 sa car na wutina mu edi ye video no Range Rover no me pese mi hu enne ni chine ya weekend tina mu na ba reply me. Na wotina mu susu atu car no na mi hu se enua move the car is in motion na fe yanto aso kwasia ba abetina abrochire all these years abra etwa wachima abrochire asetina etwa wachima hwe wo ho ani nguase ene wo ho ani wo ene nansan ya ne yetutumpai e de abrew oba be mani wujaya ne ba wode na ma say no bebo am wanya America tena akola ne da fom akola ni ba bi da watu wanu asem se wanya ba bi atena nti ye monhro manfra wo no enye ne nanse ya ne yede mpai bre wo papa ni sha woni be ba wo be ko ne bam ene watutu mpa ne de abro sansanyi besia jantre nyi tutu nya badabamba do besia beta worase etitu hwa ma ukune ejawo no yesi wa warrior na wagyan na eno na ye obi wan wa ye news ya de ka asem suban na nam suma ye di jawa warrior no eno na ye asem a ye ka said there were no asem titie enfi menye na so wuti warrior hu na obi kunsu ese di wuguso amenu nti papa kokora atumi ajawo wo se beta frache eba na bo wanim na ye papa eba na bo wanim na di mu e wo na agina so no woni ye jawo yo woni ye jawo na nka wo wade papa said ye wusi kira wo hu sitie ya nka wo ye wo nkwa aware me ye nyawo wanu asem enti na waware sem no abaye news a ye guso a ye ma ye nwie ye Ng3g3 said nka wusi nya nyonko ba wo to ne ho no nka wo nkwa aware ansa ama Ng3g3 obi ani ho wo be ware ubiomo obie ni ho wo be ware ubiom be me bie ni ho na busua ebeja ne kwaso wo me ware wo yo ba ye ware oba ya ware wo a woti aware ase ni etutumi kodi hu ama wukunu hu ete wo one and first one esate wo one and second one third one odi agina so agya wo yo ba wo tumi bie wa no ekasetia wonyanko ba wo bodam Ng3g3 tutu ni
Oba won worry or right. So ye no hu di opebia. Woni oba on worry ye want to me for home compare. Ngege me say Ghana ni bia ni wiase ha ni busuani ebeja ne baba ma kwan se wo meware wo. Just a crew for ya. A crew for ya na ye be ware wo sa ejeja. Into wo fifth marriage no koso na mete ha me twen. What bodam wo nyankoti pani obi. Ngege me makoya adwuma abo. Enra wo se hwan obi anya sika nkotote kina enra me pictures na pojabre 2 o'clock no unya ne ye na wo wani sunti wa hu pictures na me post ye makoya na Black Friday ma sorry no pa akoye me shopping gumika achi akoye 7 hours and na kwa me se me ntina adwuma 80 hours na mo me na me te me car mu ma be park wo me am driveway na me di udwuma ngege wa bodam enye wuti pene me wo kwa bia so ngege wani maguase oba be ma eja waware a gese wo kwose wo bi mantwea ne ye tu ansa ne ya handa mo wanya ba bia tena wo kwotena ho so empa kra ye da so woni bi gese wo kopa wakokra chew ne watutu padada esi spare bedroom wo no spare bedroom ho na wo ye video no ne ba ya wo be ko ne mo so watutu di abro kwasia ba ye ma ye tu every be ma ho a ye han ye dan finish ye dan ne yatenam utipa ni obi ngege sansanyi ngege jantre nya abrabo ajo abrabo atoto wo pasa wo nti na se me ba me di manim beba because I no wadwe ye so me no wo kasa na mano me so wo bodam wo na wo wiensa wadane asomrodwe ye ja wa mo onye broken heart wo sori anopa wo ba wiensa sa ma de ache. Oh, so when you say as a car tie, where you did a bia when you say, Shame over 50, Shamania say, I call a cat to a wound baby. So when you said, yes, I pomfy, Crasiniba, to mini bama penny out to me, I'm more bow, and for 1 year, see ye, and ye be and free sour, and now call you, who are new guassier. Ngege unhwani nguasie because sugar daddy ni mema mpanifo no ye nyina ye fa se wo benya bibia free atumi de wonsa akọ asa de wonsa du sei asa afri aware na se aba wo mada sugu Ghana ye ntumi andum wo pa fa wo baba akokra meka wo ho wo bebie wano ani obi abekasa he ma meka asa menkyerɛ wo ngege wo mo meda kokra da wo tumi mmome Tessa won't share me feely da. Na see ka back and forth. Ewo Facebook sa back and forth time na me trash no. Na nyesro na me sro wo. Na mpanyufo na na to me for say. E ma me no won kasa. E ma na wo bubo wo mu di enne no. Wo mu kra ka wo mu ana wo pata me ho say, "Hey, Tulip, ye ne uti America ha ye hu. Ye ni madwuma wo ye. Ye ni mu position wo wadwumam. Enti for one to two krasini we ye num." Saga krasini na wo muni hono a wotete Facebook hona wo ye no ho basabasa no and for one to two nanum no menya wo kasatia e ma na wo bubo wo mudin no wo mo ka wo mo pata me ho tie memfiu ntentra won ka se wo abome na me woni pa bi wo mabrabo ma na wo mo ka kire me sese de wo sitia no wo nkura sesem ni nti no e ma me fa ma no tutu wanum enu ti de ma me jaye but enu na ama wadwe ye wo se obi shro into wo ya obi pepeta obi ama na ye din ana obi ye din obi shro ngege me shro wo da kokrada wo hen ngege I'm asking you makwa adwuma me sori ahomache akwa abehwemanim obi ama ye adwuma abranura me ye aduane saa wo mo be fa mo nuane ansa na dia me ne me medie wa bodam ngege wo he abrabo abitu wo hu ani nguase ngege me to ne de eya wo ya ngege mama strategy bi wachi ene wonsa ho na wo twetwe edigu to no enti na wo twene ntumi nye yie no sa ye chi no ya basa fat no eye different from ye yam fat wo mo yema wo mo die ni gina no eye yam ene ye twetwe ne ye dia mix echire ede ne ye dia aguyeto enti na wo de no koye bia na ase no ngege mimi hu balloon she me to da eye me fat ene ya twetwe ne ye dia gu ho ene sisi ho mpuru wa bam ene me body ne me size no ko wani breme ngege wani breme
Womo mutu kwakoye womo to no menka sentia womo but me ya no America kro in Columbus Ohio ha men tu kwaye ntumi na nko baabia wona wonam na wo sresre sika wo de be kwakoye woto kakra na wonya kochiaye e ma ye de ye ma wo no wo se ntumi anstay enti na wani breme no engege wo ka asem bia no wakaka metin ho asem wani premier engege wani breme wo ju ho anji engege wani breme meto ne de ma ye efata me nsoso wo hwe manantu wo hwe mesre na wo hwe meto hwe mabasa na wo hwe misisia ene me kɔ pepepepepepep menye akɔsoro kɔpɔ ena menye efom kɔpɔ ena mabasa mmoro mensa so mabasa ni machi ni bibia da so pepepepe me no fon kokrowa na no so tuatua ho wani breme engege wo nyame na waye da wo mini paduam wo meskinim wo madwuma yam wo madehyiamu wo manim at this age said yam city engege wo nyame de enya me china na wo ne me aye peda wa ware ne ye beka ho asem de bia because wo nko na wagyae awarefon ewo awiase ye nti bida emaba wakwa aware a ekofa nkokora emaba wani mom na gyae nkokora no emaba wani na gyae nkokora nya nkokora na gyae maba awa no akokora kofa ababaawa akokora no kro won hu de wonya ababaawa no ababaawa no na titi nani ho na woni akokora na gyae enya ababaawa wakwa aware ama akokora gyawo asa pam wato abonten anka wo pe wudi potation ene ye Ch0pped ma enkola no wo ma wo baako ai na wo da so ti UK ho engege kronfo engege me say wo ye kronfo efia wana wo kwotena ye wutu afri ho no anya key engege me asempia me beka tro biara eye no kre wona wabo keys abo obi a wona me nada woni mbabia metwa wo sori waka metwa ho asemas you were so obsessed with me wa wo hwe video no ne picture na eba ya na wo da wo dem na utumi be wo de le kakra na wo hwa utumi hu same de na efese wo de waka ho asema ka engege Obana unyonko bache etumi why obsessed with it sano engege peba bitina na wani maguase engege kurasi ni ba wakasa kasa into kasa obi antumi my level engege metumi aba level na 100%. But me, I have a lot to lose. I value a lot in my life. Into me ne ya I have boundaries baby am yedu engege kurasi ni ba fo to kwanya wani antumi anteda ena da bia nkrofo abusuafo ena wode wo ho ena nanagima ena paagima ena nadan wa ha ena nadan makasa asem wanya wantumi amayi ano jantre nya badabampato oba waware na utumi mo obi kunu sa diu no wona wo ye jantre ni ye kasa obi ya hyawo ni anya kwan wona wakogina na wo ye gigi sika no wo dabi ho na entumi nson na wo sa kwaji obi die sa di soso no eno ne ma wo ye tutu ni engege wo ye tutu ni oba wo nware obetumi aye de opa bia ba wagye atum sa waware na wasa confirm say woni wukuru na netie na wutumi sa akodi hu eme ye de no ye ya stick dija wo no na wo ye jantre ni wo ye oba hunu be fant of nyi be say eye sansanyi what wo ye hwe onye ye ngege what wo ye hwe ala onye ye wonyi me gwaso ngege hwe wonyi asa de tan ho wonyi me gwase wo fro be biara kona ka cheche wase ma wala jitum de wala eguwe hu anyim ase wanu obudi ti Facebook die ni woni ye de na nka obi a na nso da ya nsori ankwa ankoda ma madwen se wo ye beja awaware papa ija we papa wo ja we wo ma nanum ato e wo maba wa ho nka akokra otumu se wo pe ma ya na obefa wo no nka ofru so nka obesa akwa ba ya so wo so asa akwa ba akwa na brewa wo ma papa nanum ato e wo ma ya ho what break is a sugar daddy record no what say no sisi ankokora yi wo mo ba wo mo mpe ma ya ni biom because what say market no wo fun wate wo pru wo satapoli wo tietia wo akyekira bobo so se nwa ahoma ye de akyekire ye dwan manchire akyekira pimpim so se ahoma eda aponchi kom aponchi bodanfo kom a wa hurihuri ama na bobo apo oba fun tantan na o ka se wo ba ye ka wo ba watwu wanim ahye lashes abetena wone wo ba watwu wanim ahye lashes no na utumi di wonsa ye aduane na you can get to the man's heart through his mouth aduane po utumi nwa bi ma papai
Bema wo koko driver na nka wo beba fie no ne wasiesie na chi wo bra bia wo fie ho adwuma 4 hours wo koye nka wo beba ne wanu aduane de asini table so no odi wi anadwo so wo de bia so no so sansanyi wo de da ho ba sabasa wo ne na basa panchere enne no wakoja no wakodi ho enne wakoja papa ni wo tena ye bema miensa na adiu ama ni nyina wato ama won afi amen wo so wasa akofa na bere wan amen no Ngege bra, betie bra, eye latest man. Document na wo wi wo fie ho no. Ba bia na wo tie no. Document na wo wi ya. Wo di akukọ offices. Enti ya ma bibi kakra, se ye investigation no. Document ni wreje na ade. Document na wo de kokọ ye. Enu nti obi wo ye bonia ye ni ye baifo. Obi ye tu. Batan ni ye ma hyehye na ma obabi atena. Wusuban ne woni ya wo ye editia ne busuani o se no ontumi intolerate o tu na kwa ne wasesa ne document e di akwa ne na offices akwajejeje nioma me se ebe pagya na obete ngege ebe pagya wo you ungrateful bitch ye kase ungrateful bitches ngege wo na wo ye wo leader kwasia ba obi agye wo de watena ni ba bitina wa ye de enye ne waka enu ti wa block no ngege tutu de adofo muntio ba bia ngege ye je ne tena ye no ye tu no anwoma na wo ye ho ahomtie ma me si no mentumi nje wonti entire fia ha enti ko no osesa ma me ne document ana wo de akwajejeje nwoma wo officers enti onim say ya notify ma me no ngege wo bete ho asem enu nti ma me ne friend on for afedi wa block no nipa na odi ni tina ni fie at least 4 months no ngega block ma me ne friend na wonya no wo sori na wa betina ho e bedi obi atam nipa hunu te sa wo abetina UK almost 8 years I say 8 years buru so etumi aware foreigner papa pani otina se etumi anya hwiwom wonse du wo sorry na me kasa na wo so wapie e ba be kasa engege pie bra ha adenti na wo kọ Ghana wo kọ twetwe wo nofo ene wo yam aha wachi ene wabasa di gu to wo be ka kire me se me na me kope obi engege advances be na wuduru Ghana wo koye no wo honom aye pamo wo me de say beta frache men kan fam bu pani bia ni manimtia sebeta frache sa me kura ma bia ma no kura kasa asem no da epen mpa nka me de nyame adom ye je me badem ene me ye ba ko ena fe ye fimi wo ye pamo wo tona wo koye ye wo ka wo ye nya wo kura fa wanya po me afa ye nsepo anta popo me se ene me dae mpo ene ne ye friend ye mfa mi podie mi kwani musen ngege media mi kwani musen wo yantachu sei po yanfa yansa anka sei po se dia na wo prikuntan se yanfa ni panembra hotel wana wo no kuntan se wo mra na dia na wo pe ngege dia na wo gie wo se ya shate wo down wo visit na wo call for nyina wo sa anya adwuma kwasia ba media minya ba ko wo ana me ba ya afa me fra ya mfa wo me se ye mpra wo kakrapo wanya wo to ne ye wo ka wo to na wo kwotwe kwotwe wati ekogina airport wona na wo shefa ha na waye tare asa wo chim dia no waye ko back na kokon show picture no fa ha na wo shede na airport wona wakunkon wa betri na wo ya ba ye na waye lare na wo de na mo no kokohwe sana nka wo kọ wonim dia wo kọ akoye memi bu me hu ebu pani nti asama ebegu another pani hu fino memi repeat kwasia ba sama wote wa wo keka ye ode dia wa anti wote wa na wo keka na ye ode wo djuma ekwan a wo de pani na fa so ema na wo small wo mu wo fie ho wo set ne app ni nyina obogu ye onye wo bia wo tutututu no ho asawra mo onfa no ho tutututu fomo iti meno ma fa madwipo anko hoda kokrada because na me wa koma pani madwi mu ntino sa adwi no kra ma mitiri mu da se wo na sa asam na da wa no ena nra ahurachi wa ba beka ni ya keka se me se so won se enra wa ba yitu mu
na madwea ne se sakaton na aka mo no mo ma bia ka me kura kire se ye mbom din nti nsem a menka ye ade a menye ye na mo digigagija nkrofo ne ye ho conference ne ye ho press conference na ka mo pese mo condemn me asem a menka ye de a menye ye mo de to me so ama me ho etumi ye tan enso ene me na Magye Abɔso ngege me na Magye Abɔso wakonwa na wodi dwan krofo asum ekosoro ba obi antumi nyima se akonwa obi antumi mayi wase akonwa no sisi a me na mete so ngege tise wo be wo me eto nchen na wo me kra akonwa no ntumi ntena so say na wo ye my father ni nyina wonya wo be ya akonwa wo be ya na akonwa he nyame wo bone nkrofo ho bai nyame nim ne nkoa apapa nti ne nkoa apapa no so no obo wo ho ban na obi amfa esan ankosai wo mo engege wo de wo ba ye senka eninguasia na wo de be mapani no na wonam ne ho nyina na de wo pa ne nsam ene de wo beye e de gu ne ho fi eno na wo pese wo ye na nka wo adwen papa nka oba bi ko ne ba bi a wontumi nsoma no se won ko set na app jantre nya bada bamba do say na wo ye me papa nyina wonya wo de beko ngege me na sa adwene ni ma adwene mu da kokra da ye ma honhoa ye me fe se me nim pani bi sa na onu nim nyame sa na wo kan sama ebam na ye ma honhoa ye me fe na wo de na wo nenam kwanchan party akwakowe akohihye wo to awie kete ashafa ha de adur Ghana ye fa nkrofo mehia me akotuatua sika ye mehia na wo ye celebrity engege wo pa utubi ho wo hye wo ho a wo hye wo ho a nti wo hye wo ho a wo ye obi celebrity wa aye mehia wo airport wa ye kuku time macherman banje se bancha de zabotom aye kukuru ukoto ho utie nsoso utie wo dia wo nam ho dia wo waye wo kra wo nya de papa wo pe engege mse matu afri akonwa no so me ena me ho ye wahi wo mejede wo he bibia ni ho awayo me na maya wade ama na so engege akokọ whoever thought to say ye be your announcement afa ye nyina nso ye mu bi we still have access what you cry mu ati wa bro kire what to land ho yes ena my audio no wo de call number be so ngege me bisa bebubo current number na we say wa send the audio de call no because me in my mind and in what I have on my phone number na sisa it's number ben now this audio no call so wo tie dia wo tie ya wo titi we wo pese obi tie wo audio be ma wo reply wo bodam na me mete ha ya den aya be ma pani akotie wo audio abema wo reply na me ho fa so 21st century wife na me ho fa so ne sen se me be ma pani apia ba abe ansan abra me wo ha audio na kuta me iti baba audio na me so me mo me de audio na wo se wa ya akọ number bi so no audio na kuta me nti bebo na me so me mbode ame wo kwase aba wo ho fon ate ngege wo ba tantan wo ba fon ho ani mfaso why you waste you're wasted you're not a role model for your daughter obi awawo obaya ababo bra papa ama wo baba ya tumi anyini abefa ho wo ye mistake kra na wo mistake na obeye no wo batumi di tu ne ho fo wo de fa so bi ama wo so ngege wa mo bra wo baba ya batumi di atu ne ho fo e bra bia ni ho awabo me se me matu akonwa na wo se obia ni ho batumi ayi wase akonwa no ngege mayi akonwa na mete so wo pa wo dia bra beje because me nkwa asresre wo ye call twice a week emu one day wo kosira sika wo tipani wo bi na ngege o mi busa wo man school fees no watua bronya yin kola wo ya wo modan abuofunu obi papa ena waje na boso ena wo hwo no na de wo ba wiase me de hit no kra no de mami ndu me hiti hwe we dum no masako so bi kra sa aka ho obi papa
Who's obi papa who are the whole. And get me minim some papa who minim papa. Minim the onye me mammy, a war me. Ya worry me on the Jimmy Trisa ye bibia. It me minim me papa. Now won't swear. And get go papa ni wine. And get what papa ni wine. What papa, your friend is saying. Obi papa, and a wajia tower near say, and I would do bed in our tonne so. Obi a wuti UK, a juma point to me yebi. And will be papa ne show mamma. Now, sorry, so what's happened now? I said, Pim ne kutia, as happened at dinner time. And again, Yam your bit shia will come my. Me say, so what je, sa penini some cicada, a da ton shianum, and a now to a pim ne kutiana. And sure turn out for my, and ya no me mount. And sure to go from now what you will see sure no go from no and ya no me mount. So share eto a bit to make tene echo fresh yo and me ya filter and my ubu pipe at the binuma. Nyami untia waka say riawa nyamin tia waka. A sumuba nyamin tia waka. Snota nyamin tia waka. And nation sama wutiwa wokeka. And ya very poor. And you very poor. One do you two to abonte. One to me uncle Joe would die. Penny cry and now pim the cutie, or no pair baby ma peche. And ne we see ye now. Yama bang fro. And get Messi was Yakuyan and me. Tulip, Magye metiso. Brabe, say ya would ya, Brabaje. A poor fool. A ya would ya, Brabaje. Yes, me do be papa, to me. Miamini, I show Sakaton, Gundigon, I show. And who paints na woman, Hadiaway, Gigashawaniasi, Shawushu, and no buying. So we all bow what you are seer. Cause this is the time I saw prove it your bear man say, oh, Jawono, why yabasa. And so my bear man who knew a ferry, and so Shadiaway, who bear me yako crane who crana, or a bay and a day. So Jaws, why basa? And gather yourself, get up, and prove to a man that a woman can do without a man. Naka what jina mo biya who say yes. What jina ye jawo so still you're holding ye jawo she. Wege papa mi husa wase biom since ye jawo na nsehwe wege half quarter bia na ebutu wutiri ah want to me antena say am melty lace na nwie entwa na wo di lace no plus band no aba betina life e kasa hwewani nguase engege hwe first no said you know see you wutiri ho wie no why you make up as na wa ba camera and that show ho de ba camera 2 a.m. we be catch you so will be your video nka first na ka obetwa amade ache asori atwitwiri wo say aye wo hu ye atwanim no abayansa hwene wo da mpam na bonnet shoti na wo de te camera wa ma ba ma atumi agya wa mo wa bo asesa say hwe said ye wasi aye wa ye basa nti na chese wa setena wotimu no na nya ba ma na nka wo ni asetena ay ngega wagu mani mu ase wagu ma yen ye de ye ho no wagu ye ni mu ase papa because ye ma yen ba ma gyan kwa na ye kama because me mama wo who say you've lost you are at the losing end whom your boss say my ye my just say my sister esense na me no wo honom no sa na oba ba ma gya wa so ye na won kwa na broken heart wa fa mu bi broken heart obi anya bi payo na wo de ande e boro so hwani ase nyina Washu na ko bi ni wanka this is the time I say ukonya me anim na wo buntre na wo bompa ye say awrade hu mobo hey ya gold hey I know who I am. Ngege can never be beautiful than me, but just move on. I'm not even gonna address you. Move your ass and your little butt somewhere else. Kwasi afodun kwasi afuachi iti ya ka sama na mabesa na mujimi menya ho time, don't worry. Ngege show we ye Bema to me jawa mo atete ayabasa say atete apansam ayabasa ye do ye hwenye yi ngege sori na kopa adwuma ye na wo say a marriage certificate ngege hwe so wo ba first na social media no and some ne ba ni people don't verify and then they just accept what they are being told obi ani ho a ye ja na ware ye gi the marriage certificate e free ni nsamo ngege mo marriage certificate da ya wodia enti na wo call councilor na so wo call your friends municipal building na yamba wutua to get the paperwork and then you can go and get married and sign your license near the marriage certificate abrow
Wujaya waria. A divorce decree. Any a deba. It's a marriage certificate in India. Who bet me a frame who cried about them. But who qua bay moi? You have a divorce decree. Our real yoguna. Our real decree be our number. And then I say, a QR code. Your QR code was scanning. Now I worry with divorce. Ni decree number. It's a matraha. The rock has a man. Jimmy Phone. Go. Uko school uncle crowd to me, echo for my Samuel Babeka. I'm a yako school, no, Yabedia, what bow damn papa. Hey, and of all marriage certificate, it's a property. Wunya worry near my marriage certificate, a yawodia, who are 10, who went to be your marriage certificate 10, a good them. But divorce decree, no, and when the court registrar. Your registrar, our registrar, the book must say, yes, you were married, but now you're divorced. Divorce decree in a here. Into who could a marriage certificate into Wawari? Okay, ready, go away, pa. It's the one that's yet to tell her. Era for marriage certificate to go to baby, and only dear, yes, I would dear. But is it effective in the system? And no, and with viewers, and with listeners, APTA. And no nessa will come once. Is this still effective? Say yes, still our really holdy. What could one case wouldn't walk divorce hearing? Wouldn't him so I could divorce hearing back? Into why are you trying to say there be out two in footro good with listeners and with viewers? There be out in church that woman. And this is the time, I'm daring you again. Be fair to your listeners and viewers. They deserve the truth from you. And not dear, simu ba kupe, na kano kre, extra viewers. Debia, me audio, we ako kame huasem, we ako di me hu konkonsa, inti mini we wasem, me ba bebo, and to kwebia washa sie bia yo obia kon huasem, obia di hu konkonsa, and no bi na opesa odi penino. Sana ye won tokwa wakuku nyina da bia nipa na kodi hu konkonsa wa baabi wakodi watamo baabi ama audio abeka wonsa. You have never played a single audio. Never ever. A confirm say nipa na kan hwasem. What did he say ya na ni nipa na kon and no wa sha ase biom no. This time ngege, I'm daring you to be nice and to be faithful and loyal to your loyal fans. Well, fans now, on my loyal, I want you to reciprocate that loyalty to your listeners and viewers and your followers. Not this time, I send be any pebia can't found. Until person will know kukun tokano for Dionibra. This time, board Diona and was starting tokano because there be a woman crowford. I found crowford time and I'm pa on in echo because why you say on why you say. And so audio be impeda. There be now nini panako. Abra audio no and mother. Your viewers, they are tired of it. Your viewers are tired. This time, reciprocate that loyalty to your listeners, your viewers, and your followers. There be a mekase mwahu. Nipa ni ye mse intina miye se nipa into this time yibra. Bo audio na sana wa kontokano kwa siaba na odi nkrofo ajibi fo no so ye di wachi na odi wo madwene edi agro na wakokeka wontokwa na wakokuku ntoko hu ni ye di wachi kwa siaba. Yes, I have a milky tongue. You know why? I just ended up finishing drinking my coffee. When I brush my teeth and brush my tongue and I still have a milky tongue, that is when you can talk about bacteria. But if I've gone all day eating and drinking, it's expected. So, madam, you know it all. Go and sit somewhere. If I'm talking to you right now, okay? If I'm talking to you right now, after eating and drinking coffee all day to stay awake to work, yes, you're going to get that. If I brush my teeth first thing in the morning and this looks like the way it looks, then I have issues. Because I've gone at least 12 hours after brushing. So that's acceptable. Okay? I will take my milky tongue and I will shove it where I want to shove it. Go and tell that your woman why you are here running your mouth. So sorry, I no pa won't carry on to bonnet in free ni so on chinanim no yaw about me abekasa. Kwasia for mudin kwasia fuachi until kwasia some can ayamude. A chimmy for and mwabima and kwasia for ma.
and ponchi didi mu maame mo eme ye wo mo nti mo ba video ase a na nkwase asam enkwa na mo pese mu die ejimi fo agyantra fo ma akwase afo ye tim agu social media yi so nti nkwase asam kwa na mu die enwa me ba broche. My first profession was a dental assistant, so I know when it comes to the oral cavity, I can tell you and teach you about it. If somebody goes first thing in the morning after brushing and their tongue has milky shade, that's when you worry about. But when they've gone all day eating and drinking, that's how the tongue is what moves the food and everything. So as you eat during the day, it's going to be stained. But when you brush and you cannot show a pink tongue after brushing, that's when you have a problem. Me say, mo madam na konwa ne magye me na mete so. Eya ne dia omra magye. Omra me yi akonwa no efri mase. Omra no me yo so obi antumi nyina se akonwa. Ngege me yi wase akonwa. Me yi wase akonwa. Me you wasi akonwa wa waware yam ma say you wasi akonwa wo obi papa na wo je ne ta woni ase ena me na mete so Magye Abɔso kenten so awenwe no so ahyew ngege dia metie bia no me you wasi akonwa he ba ma bia di ba ma bia wo pa bia tam wo pa bodin ngege I'm daring you wo pa bodin sa wo your ba wo so wo your ba wa so me see akutia na wo pempem no bodin ni e shake UK man kwasi aba pe baby ko hwe baby gina wo se wo be gina ba ke kan kwasi asam wa bo wo dam papa hwe ba hwe onim ne wo bo bia ne wa usu a wa wo de dam pam a wo kasa wa ye mo bo awo ye bebe sa o first winter ye jawa ware so first winter na ebe wo beto kan wo hu ye ya ye just single na ye say ye ho so ni enjeja ye ho ye ne enkofo ne dadeda ba hat na wo hu ya wo bebu ye sa wo na eba enne wo behu sa winter no say ye de be ma hu heat and the twa winter wanu asam me say winter we say de be say twa wachi ma ngege me na me ka che winter we e be twa wachi ma wo be ye mo bose wuni mabusa ye da winter mu na ye nkwa ye da mpa so no wo behu so first winter na ebe wo behu se de sitie kwase afunu ma papa bie ya no kasa wo so be ka bi hwe se de abrabo asia bi tiu hwe de se de abrabo asia bi tiu na eno wa hu nipa miensa me ne memma mienu wa hu check na da ho no ene be hwe me fridge m ayema me pe aduane ankasa me pese me die no me nya kwan na ma ye de ese me ye fridge ni mu nyina ayema wa bodam me teme ho ne mase o ngege me nkofre wo bi ansa na matua me ba school fees o me nkotua me nkofre wo bi ansa na ya send me sika na manya bi atwa aduane adi o me me sori kokoye adwuma so say every 2 weeks sika na wo jeje na emma no so say nti na ho ma eti me te hey me nji sika bi free baby a nti say ye kundi gon mi o ye sakato mi o ye me den o dia me te ana me te wo say me ni guchi yesu because ye adwuma mo na kan mo am kam because mo extra curriculum income so atwa mo extra curriculum income no so atwa say tan wo be da banya ne no na nka wunya nka wo fa phone akofre na nka na say wo ko dwa toy na de nam me say number wo send this you know audio no course no sa number no yibra because sa number no I don't know what you are talking about kwasia ngege hey my answer no hey dia tia na tia me ntache no me nya no hwe but me fa akokora wotena me na me jaya akokora abaya utumi tira ho ma akokora ja wo de na why you hopeless ngege why you hopeless ngege why you hopeless oh me at this age some me say me worry biom na me tira me baby kura metumi because me you obi am tumi sha me ho so wona wote aware ase ne ye didu basa ngege nya utipa ni mi o ngege enfa wo ho ntoto me kura wo kwan bia so abrochire no se me beja wo se wo beja me still me mabobra me kona anye ya me fa me se duma o hwe dia waye kromfo enne obi a waje watena ne fie ekrata na wasesa na wodi ndamu se no wa block no na nya UK wa na mu nyina mote wa meto maame ne wo UK ho wa meto no se no wo mo branka ye wo to abontin ko ma baby tina ye no wa bo brenti
ɛna onya baabi ma wo tena ye nti obɛkyerɛ wo so wo beto no okuro nim ngege wo beto maame no okuro nim wano pa krata akra wo ni bi watumi aware citizen wo se woni papa ne tena how many years e ma say ne deal within those years wantumi anya krata ba akokra wani nguase e ma obi kasa na wo so wapi wo ba be kasa bi ngege e ma kasa ya menka bi wonya wo ba wo ngege ye kai ma wo nka ho hwe na say ngege wo pictures awako parties awatwitwa no fa bi gu ho na say obi nso ya ade na wo kwa na watwa picture na fa toto ho na hwe your life was based on a man sanya be ma na nka wonye wo bia oja wo hwede awaye ngege show bobia no nipadua wa hwe wo redia na nkasa kora enne wo hye lashes na achiachia etumi na so ready na bebe na etumi agya wa mo atete sei oh ngege jai we ye sa wo wo be ma ema bia ye ti awarefo ho ada so atena ho because omufu so omu free ho a omba be yesa wo ngege no you are not a good example to ema ye jaya warrior because obade wo jaya warrior ma be ma ni hu no onfere ohun say yes we lucy be ma jawa awurade nyame a na wasehye wo ho ohun won say god damn it I lost this woman ono oja ho no ka say this is my ex-wife to be sa kodo na wo be ma wo hu a sro besrew ne yire abrewa no ohun a sro besrew abrewa no kura ehu sisi no so eni gye ne ho ehu tono esew ye gya ya abrewa no ngegeti ha sa papa ni gya ya abrewa no obefa awo no sa abrewa no wotete ye se wo a nka papa no wasa ankofa no so won sa papa na tumi agya wo baba wa wo se wa na wo ne wa na wonim de anyina wona papa eda wanantam nti wona wonim bibia no hwe papa ni gya wo no ne yira abrewa na nka wogya na nka eso wo no na tete epansam no maami no so ni mu ye ne hu yie no asetena wo ne papa ne tena ye no ogya no papa na hu ha wa miss out won so wako back akofa na ade nka wo a wo ya baba wa wo nim de nka wo de he nka nya se wo mo papa ni nya any comparison bia e de compare e ma ne tumi ekokofa wo bi nka nya se wo tumi e ma papa ne tumi hwe na chi no wo kai ni nchi esa akokofa ne yere basuban boni ni asetena boni a woni papa itina yenti hwese wasa akofa ne yere abrewa akofa ne yere abrewa utu sa abrewa no oja no ohu abrewa no ohu say yes ma mi ja no wahwe no hu siye wasa ye kama ntimi kofa ma de abu ofunu wo ye kan ma ama wo so wapia abekasa ebenya no akasa oba akokoro tumi ja akofa ne yere dada wo ye oba ewura pa baabi tena na wani mu agu ase Facebook ha obi emu ye o mami ngege keke because wo mu nyina free wachi ngege wo de edro be kan wano awu nti wo mu de wonda kakran ngege mfa so obi ani so nti ko na ko hwe wo archive mu na ko hwehwe wo nuomam na bua wo ho ansa na wasan aba because media ngege media fi we die mano ene beku enseme be free manu ma ba no wo be ye mo bose nti me koya enra me questions no answer mu ba kokora me questions enra me busa wo wafi wani ti se de pani yi mframa no still me free so me da so gina ho bra be yi ya no ba ko yi de me ama ba yim wo hwia ma me ne documents ena wo de akochinchini ena wo de akogege neoma na ho asem de beba yete ha ya yenko ba bia na me koya na me se busa wo se ngege me say busa say eye den yen deporto eno won answer ye hwan na ma baby tena ye won answer ye it me koya de ba ko pe na me de kan ho na nse wo betena ha wo ye say ba ma wo wo yire a we decide say wo be date obi na wakwa akofa obi na ni nipa na da na wo wia na wadwane akwahye wo yire ho ye fra wa wo mfa hwan na wo ne no and to kobe ne see yes asem da wo ka o video ni bulo
Ebedidi nkrofo okunu. Ngege ebedidi nkrofo okunu. Wadi tiapa wo friend asa wo bed asa you are related na wo di no. Me say nansen antokwa be na siye. Woni wo bi ntem. Wo betina video mu ebeye enna wonim se wo yire a ma mefo wo bi na obefo wo bi na afa wo kofie na ye fra wo na se wo mfa ade a wo ye no enna ode ba beto me so he ade ya pa ne se obi kura ba ufie aba bedi wo wanu aduane ama na di owie wa se du no okofie na abefre no wo fi wo bu ne yire sene wo wa fa say you wa fa say de funu bi e na wo de da ho iti e ya na force no wo fra ne ha na dwen saa no aba bete ba ko ne woko enya wo di o ngege enya wo dia untumi so nyema ne nye yie enya wo dia na nse ntokoku twitwiri dia bi na ekukuru ya na mo ku o UK ho no asem be na wo kan wo video no asem ne dia makama hwan asem na wo kan nti a eye ntoko twitwiri die no kwasiaba mi ana medi udwuma mesi medi udwuma wo mo pa mo nka mo nko ngege alope atwimitiri ho atwema ya ase wa enwi wo utiri ho na enwi wo wa ya ase no ye jawa ko fa berewa ngege adie ya sa babawa watumi afa akokora wantumi a maintain akokora no ama akokora na jawa sa akofa na yire dada papa yitiem me yire dada sambe wa me fufro na me ko ho no se na wo ye wo ba fu kra me yire dada sambe wa me fufro ya me ko ho yi sa na wo ye wo ba hunu ama papa ya kuso akire na yire abere wa dada ama papa abrewe ya fa ni kunu back kwasiaba wonya otipani wo bia nti ko na sa brepio na oba me say I want to see you in that Range Rover me pese me who Range Rover no me who Range Rover key no me pese wo tu car no wo move na neighborhood trees no move eno ye 1 2 ntokwa bia na nsen etwukukuru ya no obi kunu wudi ne kakra so a wo sa be ko pimpim na kutia wo video mu entokwa bi na esiye no eno so wo ba na ba ba kirem na fe ye nto aso jantre nya badabamba do sansenyi wanyo ya hwonye yi oba ya waro no bi du atumi didi ho ama ye de agira so agya wo so kwa wo fere aba abonte ba be kasa me trying to opa to che na we upa ye graveyard e pia fa ye ngofro ye e pia chi gravy fogudo e pia tutu na fa ya abia nkwan na di na wa wo sha wo de compare with you now to say yes you are missing out until you are obsessed with it. You can keep it, roast it, fry it, do whatever you want with it, but I'm telling you this time you're going to take it from me. You will regret starting this all over again. Into one yaswa, right? Yaswa sa wona bra be ya no me say madel bodin akutiana wo pipim nyina bodin ngege me say bodin na audio kra wo no bo ngege madel jaya kutiana wo de nan no obi anim that man I will come obi anim that man but me pese wo ye bold na wo si obo na wo body and no am pese wo ye and when I bet you say yes, we are broscoto. Yes, we are who you are and who you want to be. And no, and a bet you will buy you. No, sir, why now would the assembly why now wouldn't in them feature na or am I a sense you could see a guy as a begaria? No, they are for me, a guy, and on the M1 a boy. Ngege, we are forty. Ngege, we are such a bad role model to a man. And ba kwa warrior near Saba and to temper someone as a dear wire. Into Kikau. Hold yourself, build yourself back up, get up, and show that you can do it without a man. And no never me who's away over. Abɔso so no ane akwakuti e de aba Tulip wa chechense mu ase ono de o mama mingegede se onfa eye ne car na achese na wotim ade video no o mama metenem na onfa nye video no hu se yes car no eda so won nten na eye ono Tulip ne de je se okoye ane ye we na ba kokrampa
eye dance maame ngege ono koya ya pam na ya nwe ne ba ko na je se Owusu Bempah ana je se maame yiri we omo kono ho gede a enasem ketwa darling obi na je se tulip no na on for Owusu Bempah endi agro kra ye be pam mo no on your sister na oda so e access e Owusu Bempah enchen a je se information bia no betumi enya e de free Owusu Bempah enchen a je so no e da so ne number otumi no edi nkomo enti wo yi maame ngege akonya afri ne to anaso yi na fi ni position ana no tulip no aba be hyesa position na se ni de ono na edi hima Owusu Bempah nsabunkum so na che se utumu sa ano de papa mami ngege na che se tulip chirima a hye papa enyasem ketwa wache Abɔso nti obekɔ akwagaku na che se abusua betumi so akere wadwen comment section ona bibia so aye kama pa yes mami mpanifo mienu ana che se omo ekɔ eye sofu pani ba ko ho Ghana na che se ano de yo Owusu Bempah yankai abusua kere wadwen comment section ni mi on subscribe to ni mi abona ewonche like video no so na bibia enye kama pa aha na abusua mi de obesi makraw